yo mukurahira kwa ba minister tugire kureba twareba bana ababembaye tombuitaho abembaye tombuitaho ngo bine obutura bw'amahanga agandi omweno hari omukuru minister obaye bahiro bwa minister echedu harimo Ashatse Musherure harimo Adonia Yebare harimo nana omukuru arukumanywanka kature Adonia Yebare Shatsi ndabana Dr. Lawrence Mukanga wa Kananoha ninja kumwishuka hati abo tuturebere nabarahira haza President Yoweri Kaguta Museveni agizire ngo bongere bamuhereze report rukwata abantu abantu abine amahanga gandi hati nko mukuru echedu aine passport ya Kenya nabajangu Dr. Lawrence Muganga aine ya Canada Adonia Yebare aine ya America so abantu aba nyineroya omu studio abo ko bantu bagirango amateka ga Uganda tugakicereza muntu aine obuturo bwihange rindi kuza omu positioning keje eyamane yo bwa minister omuyihanga eri ya Uganda amateka gitu ngwega kugera so nyine roya okushobora nshongeji tubase kujimanya tureke kurra ebyo munku ubone bya TikTok iteka naragamba ki nyine Charuzi Akeith ogo noroya no basa kumweta Prida no basa kumweta umunyamateka ni tukira kubeta ba kanso nakwakira yakura ahubwo ari natureba tutandukiraho Yebare munonga nzebe kansa program Mark kandi nyowe nashemerwa munonga kwijaha TV Tayari West na no kubashanga abatwurikirize na abakutureba mwe na himuri kambendeze Heroes Day nunji ndukubaramusya kampamye murireje kamacho bakumbe okay Yebare munonga akanso reka tutandukiriho ubwo ari natureba endure zona zihurire yatangara no kutangara umuntu nayebuza cika ndi uyange rindi kabankirize kanazarirwa ha kandi yo waha abamwe kabine ne bitura ha abamwe kabine ki turubyabishebo abantu bine bya byona biryaha ekikuretero umuntu yaremwa nko bwa minister nikiteka ndagamba ki so iteka erukwata ha nshonga yo butura nangu kwa history kache omwaka ogw'2005 gutaka hicire Uganda nangu cintusha obutura kuja kushango ino butura bwensi bireketa kucicereza munonga konka bwanyuma y'2005 habaho ekitweta amendment ya constitution nuko kuretamu ejo nshonga yo butura kushango ino butura bw'amahanga abiri Uganda yatandika gukora ki kucyo organizing konka omurgecho tukugira ngo omuntu kobo ino butura katujenga bwa Uganda na Kenya ningashi Uganda na Canada nkaba bwana ugamba tuchukumanyisa ngo ohike omu offices ziri sensitive ezo bakweta ngo sensitive okino butura bwensezo ibiri amateka ekigakuzibira ekintu echo no kugira ngo offices munonga nkeza ba minister ningashi ba MP narashi bakuru b'ebitongore by'amahe which they call armed forces nababine access ya information sensitive kushanga ngo omuntu namanye bikufa Uganda ebyo kwerinda byayo entasya yayo kushanga information ejo sensitive kugira ngo umuntu takushemeye kuba ine ubutura bwihangiye kankwenge cyo kurebera atishika tugire ngo habaho ngo buticerezana hagati ya Uganda na agency ndijo nka Canada ninga America hati yo war minister hati nojwe chirankai nojwe chira Uganda nogwa Canada so okwiya wenshonga nkezo constitution ekaragira ngo waba noenda office nkejo erukuta position yo kufuna sensitive information oshemeye kurekura ubutura bwensemwe ejendijo
then ubone kwikirizibwa kuza mu office nkejo. So eco nico kiganiro kitwireho aha nshonga y'obutura kandi ningira ngo bimurebero ko mu mahurire nibikuratira constitution ekyekuragera niko batyo. So constitution ene jangu wabo inobutura bwihange rindi office yitwe yahe yamani oje sasire noje sasire ninga waba nogenda banzore kuri obutura bw'ensendijo hariho amateka kugakuragera ko kure kuri obutura obwo. Of course ense zindi nazo zineyo ebiragire byazo uko wakubasa kure kuri obutura bwayo. Itwe ekikuba twetega kuni Uganda no kureta certificate yo kujota utaza bansharizemu utaba Canada bansharizemu utatinshire citizen wa Canada. So kureta certificate ejo no jitwara haricho board no bajeta Immigrations and Citizens and Immigrations Board. No bastamaha Ministry ya Internal Affairs no bakushije menshongeze zo butura na nachinkeri. So echandiko no kitwaro kompaho utereba America yanshazamu bampa na certificate mbwenu board ejo heza kushitamika yashwijwe documents zawe kareba nguru zihishirire then hata ubona kuzo mu office nkejo konka kitaka kozurwe office noje sasira amateka niko kakugamba ngo ozarojo utakwenda kurekura butura bwensendijo anga kandi ejo office to kugistamamo aho kuba mbe ndiyo nishomanka ahari America na Canada. Umuntu nkayayenda kujya ati munyihe yo tinchi benda mwenu munshazemu no process ningwa. Yes, aho kuba babemba no bakwereza hagati ya mezi mushanju na no mwaka gumwe n'ishicweka mezi 18 kushazamu. So ekintu kibani kimanyisa ki enshonga yo kubona obutura tinshonga yorobi. Echo kureba hati nka Uganda neha emiringo eshatu iyo umuntu yakwasa kubona mu butura. Iyo kubanza ni ubwo muntu azarirwaho mu Uganda echo bakweta citizen by birth. Kushanga ngwiwe ukazarwaha bazire bawe ninga shibashwenkuru yawe bakaba baryaho mu Uganda bakuzara ubwo no butura bwo kubanza konka hariho emiringo endijo ebiri constitution ye kutaho kugira ngo ubase kubona ubuturiwe atarazarirwaha ninga shishwenkuru yawe atarashangirwaha. Ubwo kubanza ni citizen by registration. Iyo registration ni ijeta hari ubwo kushanga ngo umuntu tumunya Uganda konka for example yashwera ninga yashwerwa munya Uganda ngushato go muntu nondango agera atawota muhire butura konka narabo mu muringo go kwandika ari kushaba ejo bode ina kugambera ari kushitama Internal Affairs ari kujumanyisa kwashwirwe ninga kwashwira munya Uganda constitution nene ndango oboshwira atiriso shwirwe nikamyaka nkeshatu ninja no urebe period iba kwa mbataho ndikwenda kutangaza ngo kufuno buturana no kuburuzinga atisheme ko kiri ikintu cyorobe. So imyaka eshatejo waheza kuchuprovinga ngo twiraho mu Uganda babona kwandika ngo waba citizen wachi wa Uganda. So ugundo murindo gwa kashatu naturalization timwe nakujiza munonga konkejo nayo no handiko shaba board no bwako utashwire ningo tashwirwe mu Uganda utazirwe mu Uganda no basa kwandika urukushaba utubantu mwe tunyoka ntwiraha kumara imyaka 10 utkandi yo muntu arikwetu araje kanyine mitwe kandara mwibi kabata kankomaga tumumpo butura konkana bwe babanza bashwiza mu application yawe babanza bakuchondoza kureba ngo ibyo kugamba gikire. So oreba ngo enshonga yo butura ati enshonga eri ize kugira ngo umuntu ashemeye kubona araka kufuno butura ningashi ashemeye kubona araka kubushazamu. So no kubushazamu no kutahenshonga ahabwa cyo no bushazamu butura obuturo bwinjo bakushira kushazamu nobwo bwa registration ningashi naturalization. Ubwo so umuntu kwakubazirwaha ati kandi tukashara mu butura shana wenda kandi kugira ngo
oze nko mwihanga rindi nyine nka Canada Canada bakakugira ngo nkunkashi kandi ukora na kuri ubanza ushaze mu kuriya aho nho uri kubasa kugira ngo nubwo rozarirwa nushaza mu buturo so nukwe amateka gakuragira ahashongeje wakati abo kuba benindeba nko omukuru bendeba nka Dr. Lawrence Muganga akaza wabaye bamuzarire yareka bituro yareka byakuzire nabo naza kore nareba ngo we nkawe ashimye kuba nakimanya ngo tuba kugira ngo tumunya Uganda konkite kandi gira ngo wabo ryo wense ndijo ihange rindi we no waha tarakwaza kugira ngo tuwaha konka echo akakashonshore cyaka kakugira ngo wabo ryo wihange rindi hata ho Uganda ne kwera cyerram no wakuba wazarirwa hana bashwenguru bo baryaha na buryo muwe na ryaha konka wagera uti naza Canada nkeje nshonge yiwagambe kugira ngo kwako barumwe byo kwerinda iwi wari mu office yitwe yaha hatwese gatuta hati nicecho buryo wihange rindi hati nkogo mukuru echodu aine passport ya Kenya Kenya no bane babitu yes konka kandi ati kuko kuzo mu constitution yitu washangano bagira ngo katwayira rikiramu kanso ni bintu ki ebyakuretira umuntu uwihanga nkeri nkanyunga hati ndiyo munya Uganda ndiyo wa Uganda ni bintu ki byakubenda bindetera nagira nti America mu mpere zo butura bwanyu we barishibuze actually echo kubanza cyabyona nicerjera ni hangaci iriyo kwenda riko butura aho kwa mahanga gatakushana gine echina kwetanka benefits eziga kwa citizens babo waza nka Canada noza kushanga ushange nka Canada abana woyine nkabana uri citizen wa Canada abana nabashomera busha ninga shimba hakasente kachi ka school fees ninga shoshanga ngo kahurira ngo no mwana ko kumuzara bagomba mutera akasente buri kwezi atenkecho bamutera akasente ka buri kwezi umwana yaza kusimya yake 18 ninga shaza kweza ishomero ushanga hina kutanditse shomera busha ninga shi ushanga haronka benefits za health care ushanga yarwara mbamujanja birabusha uine insurance yawe ninga shi ushanga ubumwe nka benefits zindi ziri ha buraro bakombekera nkenju wabo tine ho kurara so ushanga ngo benefits sezi waza kuza accessinga condition yo kugira ngo borchi bura citizen hato shanga ngo cyayitagisa kandi kuba citizen kuriya nka Canada no boro citizen kugira ngo tunje birungi byoko kugira ngo tunje benefits ezo ekindi ekikuretaho emberejo ni nkanka no manya Uganda nito tukageraho ubutabanguko na nentare zabezurumu ushanga ngo umuntu yahunga entaro yirukanga yayishanga nka Canada ninga shinka America so embera yihanga rye emuretera kuza kamunyigereza emuretera kuzo mwihanga rindi haho hakire na ebrajoro byari yihanga kuko bantu baragira haho hakiro ka meeting conditions zezo nabwo no wasa kweshanguri citizen omwihangeryo abamwe bari mu exile kubagire yoko baba citizens abamwe nebyo butegeki nk'ibyo imbera nkejo ishanga wayeshanga mu situation yo kugira ubutura bamahanga abiri kubushaboka cyo mu bantu mu yes rekana nyigama so those are the situations zo kureba ngo umuntu nayeshanga yagira ubutura bw'insibiri bane njanga ba framers of the law naba hine bintu bakureba abo kuba I think ihanga rya America arakutura yo nashomere nawe hato okutunga obutura bwa kuri akangira ngo akayine kwehakana Uganda ninjani bye bintu bikuretera ngo umuntu yagira ati ubwo butura bwa kuri
nico kurebera bamwe yanayija nko mu Uganda narabera Kenya arabera Rwanda aho kubihanga kari yihakana atukura abajungu ko kweza kwihakana ihanga riyo mbajyangu kari twaza kwerezo butura bwa kuno konka noteka kuswearinga orahire umisho kwate Bible giroti nyowe tindu wa Uganda kurga hati okusyebero nebero amin ogiroti God bless America so ninja abayemba korite ikaba kareba induke bajyango okay hato muntu yatwe yakandi abo kuba abamwe ingeri batungira mu butura no baza wayihakania abajungu bari very strict note ko kubanza wayihakania ngari yawe so ninjango mu muryebyo nibyo abakoze iriteka bagizire ngo ohirobere byo kugira ngo umwe security ne basa kutwara abantu basa kutwara nke bihama bitu ebyentasiya byaki byo kwerinda nebindi so ohiroho ecyo kugira ngo harihe birungi bingi ni bibiki by'umuntu yakubasa kubugana bwanyuma yo kwihakana ihanga rye obviously tikintu cyorobi kushanga ngo hati nkiyo maka ninga shinkanye ngo ninyihakana Uganda ahabo kuba Uganda noho kurire shono hwari abanyabuzare noho bari nabo uri kumanya nukago nyinjiri yaha hatu wayihakana ihanga washanga ngo waza kuzayo no waza kushaba visa niwe applying nka foreigners uko bakora so nacho ikintu cyorobe kushanga ngo noye iho mu mberejo yetorirwa abanyabuzare n'abanyamukago ngo noza kwena gahanga haro mu ihanga rindi nango umwe no tini nawo kumanya uza kutandika busya uza kutandika kuronda abanywani kuronda emerumo nkebyo ureba cyakuteganisa so benefit ero kucirayo ningashi ekizube cyo kushanga kurenouncinga citizenship number 1 mukureba kwanje ni cecho konka ecya kabiri nacana nakikonereho na kugira ngo waheza kurenouncinga ukihakana ihanga ryawe nabamba kureba nka foreigner waza kugira ngo accessing ihanga ruwa renouncingire nakugambire ngo no wetaga visa kandi visa teri automatic ngo bajukwa babasa kujukwima kandi bo bakuzarire so oshanga imyaka gumwebere 3-10 batakubasa kuza mu ihanga ryawe ruwa renouncingire so ebintu nkebyo ruwayihakana so ebintu nkebyo oshanga byakuteganisamo ushanga to kubasa na kuinvestinga yo to kubasa mu Uganda foreigners tuba kwiciriza bwa own property batyo ushanga to kubasa kugura itaka to kubasa kugura kizima ukashito mu mazina gawe abo kugira ngo iwe to chiri citizen so harho disadvantages ningashi ebibinji ebiri omukushanga ngo warana usinga citizenship yawe wakunda kandi yahero ebyo nibyo bimwe byo mu ryecho so kanso hanchindetera okutekateka ngo iteka no burya roho erugwejegire abo kuba abantu abekikeki barumune binjo mu ihangeri ya Uganda konka no reba ngo ryija ndienda kubaruma bwanyuma yo kwebwa office zezi so ninyebuza itekeri kartuire roho kartine urra tworekere ngo ogogu aine obutura bw'amahanga abiri haza umwe tukumwicerezana ku investingira eryo nabanza yatushaba nabanza yakora ki ako mara mbingi abajase nabakwatirwa mu kitego konkanka twaza kubuza ko aro one time of tugambana no mugenzi Kasiriye Gwanga akagira ngo mwe muri yawo bana Uganda bangi bari bamawanga gebweru so ekikoreka ngo twina abantu abayihakande Uganda konka bakiryo nabandi nabo so ababa no bakwatirwa umutego no jangu itekaho na terutwire rwejegire itekere nangu hertureta gwejegire okuyaho ninjira eki otakurebera ebintu nkebe ebibireho ya dual citizenship no kugira ngo nakugambire ngo iteke ryabere kazire rikari rya before 2005 eri ryumbwenu
Rugari no bukare bwinji okugira obutura bwensi biro kikakiba kiri kintu kigumire munonga konka government kuyabishitamire mwe kabireba mu yareba ngu no kutahwembera cyo kubanza cyabyona twine nko kuwakigamba ina abanyayuganda bingi bari yo kumunsi zaherokwe twakweta diaspora yareba ati abanyayuganda bita bari yoko mbwese twabayamba tuta abamwe kababire ba citizens ninga shikababondo butura bwenseze zindi tugire tuta ecya kabiri ereba ha ekitweta foreign direct investment aba bantu bari yo munsi zaheroko bari yo no bakora bine businesses bine sente tubakazi byara kashati ahubwo ati batakuzibyara Uganda neto Uganda twabona ki entasya na neyo ebyenkurakurana so enshonga kezo ibiri na nekinde cyo kugira ngo entaro zinakugambire ezo abantu bakahunga bazoko mahanga gandi mwe no kutahembera ya reconciliation kugira ngo bagaruke government ejinyamurungi yizire bakora bata nuko kureta amendment ya 2005 so amendment ya 2005 ikagonzamu umuyitekeryo yikiriza ngo no burabe ori no butura bwa Canada ningashi bwa Kenya no wasa kugira bwa Uganda konka handikira board immigrations and citizens board ori kujumanyisa ko ino butura bwa handi ko kwendo bwaci bwa Uganda so iteka abarukurumanya bararabiremo ukwiho no kugira ngo recently ekiretire ekiganire ekininga se debate yijamo jagera kimukero no kugira ngo harimo akawayira akakuwagamba kugira ngo kandi wabo ino butura bwa handi offices empango harimo bwa president obwa vice president minister na ababakura ebitongore by'amahe ningashi abakoze sembunda ibyo no byesasira so kugira ngo akaka wayiro nubwe kahereze kuruma abantu nubwe bishika ngo mubishabaye neriteka kunka bakumanya baturinde barukoratara kandi ruturinde ukora nco kureba bitongore nka board je nagambira immigrations Ministry of Internal Affairs etwire ruheno nikora applications abantu baturinde bose rebo bakuzikora kunka kugira ngo kibe kitakabire public recently nco kurebera ngo abantu ba bamanya ngo ari itekero ruturaho but it has been there ruturinde rukora abamwe bararabiremu in fact ba obtaining na citizenship itugamba but recently nubwe debate jo izero mu rubuga so kanso turiyo tujyana tuhendera yonoreba ngo ariho chance y'abantu aba kugenda mesho bakaba minister chance roho iteka tukurujya ngo nduzibira omuntu okuba minister itekana rigira waza kwenda kuba minister conditioneringu no kubori umunya-Uganda citizenship yawe eshimikwe ya Uganda y'umunya-Uganda number 1 so hariho kuwakuruzinga citizenship ya ihangerindi amahanga gonagono gagine procedures okuwakubasa kurunausinga ukaruzinga citizenship ejo mwende rabo procedures ezo abo kuba president kwa appointinga ministers barabo mu vetting nubwo bakwenda kubona kuba ba ministers konka utakarabira mu vetting no utakabire minister tukumanyisa ngo tokaba minister konka kuratarachi procedures na neberajoro data certificate yawe ya Kenya ningashi ya Canada ojitwaro wa board wa immigrations board ejo bajirebe mbajifishume bajirecognizing dino garuko mu parliament ugambere parliament yo tuhaza eteshi mwabene umuntu uraburiya nkakitereza nkashemezaho mwene hati tinchine butura bwa habiri in fact ekinkwenda nakumanyisa abandi abanya-Uganda bari yo kubaturikirize hariho kushanga ngo umuntu manya yino butura nkabushatu ibingi barimo mu Uganda hata ico kandi Uganda constitution ya Uganda tekukikiriza na cumi ece kwicereza ni dual citizenship ariko kumanyisa ngo wasa kugira ubutura bwa hantu habiri kunga kandi hatari hashatu iki cya hashatu ni cangira na cumi so wayishanga ngo ine passport ya Kenya ine ya Canada ine ya Uganda
aho mwe ni office to kujereba watora ya minister no wajuruga no wakugira ngo narekura Kenya no wasigaza habiri still constitution ne no koreki urekura hando sigaza na Dr. Lawrence Muganga none bajyangu aine Rwanda aine Canada unkanwa so passports ni shatu hade cyo tukwikiriza mu constitution te kucyikiriza na cyo kwemba leta mu amendment je nakugambira 2025 abajeresere ba proposals abayembaje leta bakanu barebera umuntu kugira ubutura bw'ahantu habiri iki cyaha hashatu hana kikaba kitabana mu mutwe so constitution ciri umutine wo kucanga so wayishanga umuntu ayina citizenship y'ahantu hana no America no Canada no Kenya no Zimbabwe hatecho echo nishinja changa kandi okay so yeah ba ministers aba bira appointed bino kore kintu chumwe baro announcing bije na certificate ejo kandi ndekateka ngo president abire aba appointingere ahabwe nshonga so tinkurebe kikubazibira kutereza hwaho bakagaruka bakije bakakora umugisha gucoro ncoro kurebera Museveni taka appointingera abandi ezo offices eziyaba appointingera mu abantu zikiri vacant nati yagira ngo public service ikora kucondoza yes so ncoro kurebera bamugambere ukucondoza kwaiza kwija kurije bakamuhanko kumanyisa ngo azabashija bakaronouncing certificate na no immigration borders iriyo tine chibasa kwanzimuzibera kugaraka kaba appointing government nanka parliament kaba vetting bakazo mukora mu office zabo okay yes yabari munonga council ahabwo buhabuzi bwawe uko bayiwe nko munyaberagiro nko munyamateka at least ababire bine ukwetombuita na bibabemba hurra hakiri hati bine kibihamu so ntwenda kwebaza roya council munyamateka purida agamazina gona titles zona mbakira kuzibeta abantu haza ntwenda kwebaza omukuru Keith Charuzi council roya yabari munonga kutereza kaire kawe akandi nyenda twendera henyini kuyawo ina akagambo ka muheru mu seconds akagambo ka muheru kuko nanagambire no kurusi y'abanya-Uganda Heroes Day ekiro kitwijuka mamanzi aga yambere Uganda ninga shagakirwe nga yamba Uganda kandi no kubendeza izoba rungi reka tugume tureba Tayari West abukwane ho kuhabura na intunguka itwe nk'abanyamateka na company yanje ya Matrix Advocates tuyino kushemerwa kwa mana munonga abo kureba kagishaka kwija kuhabura abanya-Uganda umberagiro ninga sho munshonga nkeza mwe bare munonga yabare munonga akanso Charuzi Keith akandi omunyaberagiro purida munyamateka yabare munonga kutereza kaire kawe anyenda kwebaza binakora nabo arho Jonana kamera nyine ho atenyi na nabandi timu ni impango ariyo ba Martin ariyo ba Rutebembero ariyo ba Lidia Nyakahangura manager na nabandi timu ni impango baroba mugisha babare bengi nditogoro makinya behemureka tuteho nabandi nabo baboreke babinire